Chak sakan tigon ya JTL batching YouTube channel na demang dalen esmang na yan NG moment aro Marco vlogs ni na gaman na esmang na ya video ko rabainga demang NG moment aro Marco vlogs ko mai ko agani achum aro mai ni gaman wa mang khajong achum esmang na bangi cha video ni clip sang esmang na rana patken esmang ni aro masirang bo NG moment ara Marco vlogs ko uni photo rang ko rana pe video content hariani gaman saya tinga iyan maksong ani de antang ni channel ko dalat na aro thang khamai na scam ba maksong e tharia gata ong ahani gaman tharia ngani gaman NG moment Marco vlogs ko sayani ko kuskset thagi ja chi sayani rang ko dakinga aro press to press grong e u ko dakrak na gata ba khaji ba chigar na gata wa aga na tani ko dakinga ni gaman asmang video ni clips ko namin asmang ni bo aro masina gata matgin yan patang manara sol sumerango Marco vlogs NG mamoni photo rangko tharin bani wa Facebook page rango video thariani ko daka uni asalo wa mang daano dalona khang wa mang khajani rang khajia ani rangko dakinga khajia ani rangko asmang nagta matninga hani gama asu khadak ba video ni clips rangko sini rang china 탑 Marco vlog rigol나 ade namya kana sikjaro ade nangsi nangdang endin thomthom dongingako khaja jakate antangni page tatlatna antangni thangkha khamaina endin chingni name dongako chingni photo ko chef khae mangnade antangni page to nangdang gija chef de post kha dakon nidike nikaro anga dengthang kata anga post khaenga nosa anga post khaenga nosa angni page to anga upload khana nama endiba mai burbok na angni photo ko rapli mong bana nara antangni page to upload khana nanga burbok biasa angmong face to face grongbo sala chingade jikma jiksisa biya khai ra gamansa angko digen angko syongdang gi post khana be burbok sada anga phatla pongja anga dari bongja anga jawani shiko shika bongja face to face grongbo burbok Marco nangmang dakrikja no de anga sallandin mandin thomthom dongeng ako name dongeng ako na khaje jikna khrap chajamana antangni face antang thangka khamaina chingko chingni jiksishani photo ko raple mungbana nangsi nangdang dakple antangni page to upload kha daka nai sonai dakba me yasa daudin asmang video ni clips rang ko asmang khandak ba video ni clips rang ko nakin asmang masina gata mat ganok de mian asmang video ko nakin bani NG moment ni khatharang mai da kyunga aro Marco vlogs ara mai muksong ao tharia chum wa khun asmang khnai ni kon asmang masina gata matgin oni gaman asmang comment section no jana ma takta agana takta matgin NG moment mai ko ganinga anga phala pongcha anga dari pongcha ni agani mo tigemang bisong biya khai chukma chukse raman gaman sana andiba NG moment antani be entang ko samsakcha skatang phala dari take video photo rang ko khani rang ko taka uni selsa bang amantian biko troll khana baba biko viral khana bachi anake sabini video bang an viral wa Marco vlogs ba andake sabiko viral khana abachi andake songma ane ade masi uni man ya video ko nak swing NG moment na ba masirabo nangni bimang konas kang ba chekaching bo anga mai da ke video post ka mai da ke video tharinga chumai da ke photo rang ko upload khaya chu warang ko ni chengbo NG moment anak na ka thinga ani gam ya video ko ni thare ta ni gam na gi sa khana de mai na Facebook page rang nak zone yan dak ba video rang ko share khana aro aga ni na ka ta niam dong aga ni na ka ta mana uni mana ya video na ka na thinga na ana merong chale video ko thare gen chmo ode pen thang ko na mi samsa gen chmo ode mama salabana ko andake sera bera troll khani ko chwa ar Marco vlogs na ba chanchi video ko thare gen chmo ode na prakte maina yan annana na mesa thare na nga aro mai ba ke rang thare gen chmo ode kiskani rang supagen masibo uni man ya video ko thariani gaman nasma sakanian kisk safanabe ya video ko nasma share khani gaman nasma sakanian khanang phanabe ya de
angni na semana akan dapat ni pasir kata ni sanu aya. Ani gaman. Ai tani video di rangsa sakan tikan mencela.